Imaginary movie preview. Imaginary hi American supernatural horror film ania. Jeff Wadlaw direct le produce ni in Wadlaw, Greg Erb le Jason O'Ramlan tesia ania. Jason Blum hian Blumhouse Productions banner le Tower of Babel mangin ako produce cha. He film hian Diwandar Weiss, Tom Payne, Tegan Burns, Piper Brown, Matthew Sado, Veronica Falcon le Betty Bagley te anin London. Imaginary hi United States a Lionsgate chuan March ni riat sang ni som ni pali khan anti chuaka soisel tu lamachangin negative review adong venwala achan pakhata chuan twal tha na le thisen chuak atama wanga ni deuber. Imaginary film a hian no pang le khabujak tu Jessica hi musician Max nen anin neya. Max hian anupui masa zong nen fanu pahni an nein an ming Alice le Taylor te ania. Alice hian Jessica bula om nuam ati hle rualin Taylor chuan abula om turin a hauna ve tlathung. Jessica hi mangchia in ati boy china apa rirulam nat na ve ben le ale khabua changa milem Simon the Spider ten anlo ti boy china an chung kwa in Jessica no pan laya an chen na china anin son let le a chumi nu chuan Alice hian basement a teddy bear pakhat Chauncey achara zantin abula amut pui china achian chaber ani chautani. He film Imaginary hi tun kar zir top March ni somni pani sang ni somni pali hian India release ani dona RemPham'Ly Cinema bongkon aizola enthe ngal aniang.